إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأكمل وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mangoripun Allah subhanahu wa ta'ala Pemangintanu sikum Allah subhanahu wa ta'ala ayat na lalayam niyan kitanu na sulimu iyan ilidas tanu niyan sikum mga murala na mga tiyuba. Amin. Saging man na oras taniman to na ayap man na iya pumagusayin tanong nagyang gaya hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apenutulan kita no o Abu Hurairah aya mituturo iyan na piangalir kita no Rasulullah sopad aya makna na rupaan akasuti. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق. Ginan naman na hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siku kabato ni ron sa mana namana. Na penutun kita no Abu Hurairah miyaswatun suwallah. Matana su Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitero iyan igira amiyaga bedas suisarkan nataguin yan saig angirong yan na oryan yan na sengaan yan sa atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tao ayama na mamangit ay ginano pa may marayaga maanata di tanong nga pamaranawa sa tawa mamangit, nabaloyan yan agansar. Amaya tigeng kamakanaw suisar ka no, puun ko katoturugaon, naonabi niyan ang balaliman yan. So ay mapipigil sa ng balaliman yan, nagyang kaya pala dalima, taman sa gyang kaya alangu-languan. Si ikudan niya numpan kisoladan, si iko pananagway at tataguan sa ig sa pagunaban niyan sa makatulo. At anati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aso isar kano na dinyan katawan o anda tiyorog soliman yan. Isa ka panutulo ng Muslim na pangilak katigyan saig ang gula lang sa giyang kae adua apaso ang irong ka. Isang nagapanutulahon naman tawadda falyastanshik emana na sa tao magabdas na pangilak saig. Ginani mababaw akabato niron sa emana na mana. So ginani marayag amana giyang kaya hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O pamakotan ulit tanong
Naging hadis Rasulullah na telususon akasuti amiyalo si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agena ni mababaloy apelewanagang tanuron sa diyang ka ayamanan na batanuron magaga. Paganero naging kanan na istinsyak emana nakapangilak saig igiraman utag pagabdas so tao na makapalalagid sa maana agu kuko makapalalagid sa kukuman agu suka pangumog kada na no pamamakamblag si iku kapagabdas agyan ka na nakapangilak saig agu gyang kutuwa ay mana nakapa kapamumog ang tunono no pamay kukumananan ay mataan na ipon rin pun sa iman na may mga itutanon na yad nakapkanagatanon na sunatanan kali ko yaman na mga padakitab ay amanan na sunatanan. Sunat sisagyan kayamanan na kapagabdas. Kapamumog agusto yamanan na kapangilak saig. Ugayid na aya korek ko tindugo ng mga ulama agito'y mabagri dalil na wajib. Wajib agyang kanan na kapamumog agugyang kanan na kapangilak saig. Natunay dalil. Naya dalil napaganero na siko Quran. Naswalla na Peter yan. Ya ayyuhalladzina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Eman atiyawag wallah sumiyamaratiyaya. Haisu sirana miyamaratiyaya. Na igira ay pumayan degiyo so sambayang na unabi niyo so mga parasyo. So yaman na ito nagyan nga paras na ipon sa gyang nga ayat titilang ang ayat ang ilatano na taman sa nga isa titilang na ginan so kawala dagi nga paras. So panso yaman na nakalam dunia na ipon sa gyang ayat tuwa na buksa nga benang nataman sa gyang iya mana na bakatano nagina ni pumbetul sa paras. So ayaman na songirong nanda matatago na makasosolad si sagyang kaing aparas. So ngari na makasosolad si sagyang kaya paras. So ayaman na utong na sabab sa makasosolad songirong agus songari sagyang kaya paras na aya ko kuman o kau nabi ko para si iku kapagabdas na wajib. Ayaman na uding ka o nabi so paras ka anta kadi nga tarotopan kada tarubandingan tano kumiyauna na yaman na kaya haramang ka dikatarima agim ko ta abdas ka. So ayaman na naganan na sabab sa makasusunod dun so ngerong abuso yaman na ngari na ayako kuman o kapangilak saig agwayamanan na ragsepsungan agu kapamumog na ayamanan na wajib mambo. So ayamanan na makaunod sa kukuman si ko kapugo na bisi ko ayamanan na paras. So ginanito no dan tanaron mga ripon Allah subhanahu wa ta'ala ayamanan na igiram ya khilaf so mga ulama si ko dua ko kuman na ayat taral lebih nagyang koto akap penang gila eron na yamana na aya wajib berkitano aya patut terkitano nagyang koto aditano rong kipenali pendaan kasigura dutano aya mana ditano dan kelapis si ko ke penggulalan tanoron ka upama ko yamana na aya betano dun pama ngirawa aya korek na sunat na yaman adaka malapis kami akan gulaw lakas sa sunat na awaya korek na wajib na yaman na mining gulalan gaging kota wajib na ya piligro no dingang gulalanan na aya korek na yaman na wajib na datarima agyang kota abdas ka na madudu sa kapal. So kaya ni kailangan apkailay tanong si iku mga kukuman ay giraman ito miyad nagyang kota khilafon o mga ulama na aya pagkuan tanong nagyang kota mabagridalin gyang kota mabagri dalil kagito ya mana na kapagasigurado tanong kusimba tanong si iko Allah subhanahu wa ta'ala. So ay mana
na upama ko sutaw na magabdas na danian una biya piti babayan na so abda danian na yamana das kanyan pangilak saig na kudas kanyan pamumog na bata lagi ang kota abdas yan. Ay pa kayo na upama kuminggulalan sa kalipat. Na upama kuminggulalan sa kalipat, nakiyatan o danian sa kota pamumuluan na kapagabdas yan, na kesuyan yan. Kesuyan yan, agyang kota yamana na kapumumugian, na orian yan, na iteros yan si iko, mau-orian yan. Pamakukuha, nakiyaw na ba niyan dun so yamana na lima niyan, na das kanya mga pangukyaw na ba niyan so para siya, na kesuyan yan o to peruman, kagyo to yamana nakakataro to, agyang kutuwa abdas yan. At unay kadua dalil, nagyang kaya hadis yamana pugusayin tanong, so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namya talaway niya lapiat amyaloy si sagyang kaya hadis. Paganayron na idha tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an. Eman nagyong ta falyaj'al roon na amar, eman na sugu. Igirami yagabdas su isar kanong na taguhin niyang saig. So eman na ngirong yan na orian yan na sangaan yan. Suguot, kasuguan na to. Ikadwa suguan na miyali Rasulullah na falyastanshiq bimin kharayhi min alma. Yaman na pangilaks kanyan sa igsang gulalan sa giyang kai. Adua yaman na paswangirong yan. Ikadwa na. Ikatulong na man tawadda falyastanshiq. Sa tigo Rasulullah sa tao magabdas na pangilaks kanyan sa ig. So yaman na to na ayamana na suguan gyung kana na tulwala pia tami alwesing na suguan na basta suguan na ayako kumanian na ayamana na wajib ayabu kayamana na kaka polidian sa ayamana na ayamana na matag sunat na amay kaad na dalil ayamana na kiyadaan yan sa kabisya kaya kuan yan sa kabisya gyung kotak kabubalin yan na wajib kaya mana miya gamitin sangkot wa kasusunat yan. So, sama na nabad na yamana na ayamiyat o nadalil na dalil ang miya bagaryan sa kababalay ayamana na wajib agyang kotwa kapangilak saig agugyang kotwa kapamumog. Miya rin tanong na nakapamumog na isa pa kaysa igiraman o tuwa Ramadan at igira na mamomog ta na mapagkataam taro agyang kotwa da taam agyang kotwaig. Na tunay ko kuman wayaman na puwasa ko. Nagyang kota kaya pamomog ka na ad na malalamba yaman na matanggaw si iko ngari ka kararadag yung kotwaig. Nakanabaw to pagkabatal si iko yaman na puwasa. Aya ini sapar si iko di mamuasa si iko kapumumugian agwayaman na nakapangilakyan sa ik. Nauban niyang pakasubra. Kaya sunat, si iko yaman nakapangilak saig, naging kota magda makadan, ayaman na upama ko pangasisilak kaun pa na magda mo na masilak kaun. Nabata bula ba giraman nung tamyakan na usutaw ayaman na subo. Kailangan ayaman na mapamaka sobra niya nun roodan, kaya sami aloy na sukon suyaman na syaitan na pakaturog sa giyang kaya mga ngerong. Nayamanan na isaw to po nayamanan na kapalagwin yan si isagyang koto kapungil koto sa yaman na ig. So ayan isa paro Rasulullah si isagyang koto di puwasa nagyong takatero yan wabalig fil magmadati wal istinshaq illa an takuna saiman. Yamanan na pumakasubra nga tigin nagyang koto kapungilak ka sa ig agugyang koto yamanan na mumug ka inon tabu at tigyan uba ka di puwasa. Kaupama ko di ka puwasa, na upama ko taguan kay barat sungari ka sa na inilang agkaon ro ayamanan na kiyukub kaon na kapakay aad na mipsikon sa sulat nagyutipon ng gilaan ro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kawan na mipsikon sa yamanan na malpas yan nagyong ayamanan na lungka amini sabay sa yung tabakaran ka na miya ba talaga yung kotoa puwasa nga nagyutik ini sa parnon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang kota ka po makasubraon. Upama ko yaman na kapakain
aigan na ko di po sa agyang utakapa mo gagawin man na nakapangilak saik na tiro niya nun na di kaya man na sabab sa agyang kutwa karinanan sa kabubaling niya na wajib na ayabad na ipiyakiktiran no Rasulullah na ubo ba din mabatal so puasa waya man na tao sa agyang kutwa ka pumakasubra niya nun na inisa pariya nun uba niyan pamakasubra. So ganan, man natano dan tano si ko pagabdas tano ayamanan na ayadar pa iyan na si ko datano pan kaw nabi ko paras tano na pumumuk tano aguso aguyamanan na pangilak tano saib na aya pa na miya aloy si ko yaman na kininggulalan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya mas mapia agito ikalalaman na dinong kinggulalan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa ako paig na susabadon na yaman na ipumumuk ka na susabadon na yaman na pagilaka maka. So ayaman na nagyuti kininggulalan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o kagagatan to nagyuti taralbi gyuti taralbi sabab sa gyuti yaman na kininggulalan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inusay pa ng mga lamatan at tigiran na may kaboto yaman na karganiron sutaw na upakang belagang ka na yaman na kapakay ugay na waya pag-isiyan ka na anday mas mapia nagyang kotwa maka perangan agyang kotwa isem ya kay sisa ka makaakop na yamanan na biyagi ka susabagyon na yamanan na sisangari na susabagyon na yamanan na sisangirong so kailangan ito yaman na kataymingan ka agyang kotwa kapag usarangaw so isanan ayaman na miyan yung sisagyang kaya hadith inindar kita no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aditano pakalipatan igiraman no tuwa maanan na pagabdastan. Kadua miyalu si sabi nga hadis kailangan naman na katanudan tanong nagyang kutwa kater iyan wa idha stayqadha ahadukum min nawm eman igiraman no to ayamana na miyaka nausu isar kano si eko katuturugaw na ayamana na pagunaban yan daan alimanian bala dalimanian koda ni anong pankidu doon si sagyong tapanan nagway pagunaban yan sa makatlo na inalay Rasulullah ta hikmah na yasabab na mata natigyan na suisar kano na dinian katawan no anda tiro gagyang kota man alimanian kapagayamanan na nakyakaptan niyan royamanan nadis o di na miyakapang mangukot si seman na lawas kaya buringan nagyong talimanian o di na kaya nadisan nagyuto yaman na penanggilan roo wagamatano kami salam kaya pananggilan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ubabad na yamanan na miyagabda sutang natakin ni babas ayamanan na kaya nadisan agyang kotoa igay pagabdas yan. Pagkanero na tinudan tanaron, nagyan ka na nakaw na bisi ko yaman na nambala alima, palada lima. Tama sa agyang kaya manan na, lango-lango ang nagyan kaya manan na lima. Nagyan na ni pumbetuan sa kafain, pamakodua. Nagyan ko takapago na biron na pedanang ko mga sonat ko abdas. Pedanang ko yaman na mga sonat ko abdas, samko tayamanan na kapag abdas ka na upaman ada nga paniwak agiti sunat na unabi nga pan siya manan na 2-5 nga siko on amano to nang takap bismillah nga dan na gukabog mang pamumog manan na pangilak saig na gito na manan na iteros ka si abdas ka so gyang mo ta kapuguna biron na sunat ugay na anami alo siya masala agyang mo ta igiramano to amiyakan daw ka. Lagyan pa naman ito turog siya may aloy nang taturog si ko gagawin. Kaya so turog si ko doon na makampat. Naigiraman ito malanduga turog na di makakili-kilid sutaw. Nang tadi ka pakakili-kilid utaw na di niyang katawan wandap kibuta daliman yan. Nagito yamanan na ubabadan minibtad sa nadis na pagkipananggilan ito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na anto na uno ni kukuman agyang kanan na kapag unabiyutaw si ko pamanam yakaturog sa kanyan na kagagawin na miyakanaw na pagabdas na yamanan na nudu niya nagyang kotoaig gyang koto yamanan na kawan kapag unabiron
na aya ko kuman yan na ayamana na sunat. So ayam upama ko ayamana na mibaga ko tao na ayamana na makro. Anto na uno ni kabab upama na aya karaya gagyan kaya hadis na wajib kagya sugu ano to. Ugaid na aya dalil sa ayamana na kanaba wajib na kagya ayamana na mataguto arangan kanaba sigurado. Nagyan ko tamatag arangan si kuya maanan na kabutad sa kukuman kakanaba sigurado na di nga kaya man nagkagiraw pagkagiraw na wajib o di na may haram kagya di sigurado. Nagyan ko kinilapit ang tuwa hadith fa inna ahadakum la yadri ayna batat yado. Mama na so isar kanon na din yung kataon anda tiro gagyan mo taliman yan. Ay mana na diskan yan sigurado. Amay man kabas sigurado kami niyan na diskuliman yan. Nayaman na wajib ako na ba niyan? Kasi sigurado ka na disan. Agyan mo tayo pagabadas yan ibarat. Na ayaman na di ka tarim agyan ko tabdas yan. Agyan kaya na disan. Ini pagabdas yan. Ginan sa yaman na pagabdas. Ayaman na pendudu niya. Agyan ti kalilid. Akapagabdas yan. Si kumasaw nabi. Kabad na yung mga giripo. Nayaman na may ito pang suig, nakapaginot, nayaman na sumyak silang saik, na upama ko si kubulang arod na diritso, nakapakayag na buring si kulimanga, nayaman na miyatagoon, gito ay susugo na, ududingaw nayaman na limanga na unabinga, sa makatalo, upama ko na nadisyon, nayaman na miyadao. So, gito yaman na kaya ko mauno mga ulama, sa matag ayaman na sunatag yung takapagunabiron, kanabay ni raut sa wajib, nasuki ayamanan na upama ko din ka nabi, na ayamanan na makro ako kumanyan. Sabab saya gitu ayamanan na dalil, agyang kotwa kanabay ayamanan na sigurado, agyang kotwa kakadadisi sa agyang kotwa 5, ayamanan na 5 tao tuturugan. So ayamanan ito na emyalero na upama ko turuga, emyalero na turuga gagawin, na upama ko turuga kadamdaw, nayaman na datar no normal akapugo na biron ayaman na dataro kapagabdas utawa normal. Ikadua na upama ko ay pagabdasan yan ay barat yan nagiripo kada ikawano na baka na disiyag yung kutwaik na ay nako kumanen na datarag yung ta normal amyalitan o paganay ayaman na sunat isag yung kuta kapagabdas amay kaya man na nagyang kuta turuga gagawin nagyuti mapanamaylok ta sunat akini sugo no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab sa giyong kota sanggila sa ubo badan di matarima agiyong kota abdasotaw sabab sa giyong koto ayamanan na danyan kapan ang gila isa giyong koto ayamanan na nadis isa ayamanan na kuwan aloy tano sin adna pamanaging aya hadis na adna mi aloy na tutulan sabab sa ayamanan na giyong koto sa kataw mama na ibarat ko na kopor. So kaya na ganyan sa gaya hadis na tiyan na ino kan di katawi ianda matatagusulima kan si kumasa katuturugarakan. Nagyan ko tayo manan na tao may aloy si sagyong takitab may abati akan na zammul muwaswisin. May ito kitab na inalam niya nagyan ko ta di ka pa kayo bang kapsupa ka. So mga hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaw wajib kita nun na agiyang kota kapalati at anoron. Nagya bagyang kota yung mana na sakatama maapawal. Na tigay na ino akan dikatawi. Anda ay mana na turuga solim ako. Di na anda matatago si kumasa. Ay mana na katuturugarakan. Na sisagyang kota yung mana kaya turugaw na piyakisan dengan unwala. Ang tadinyan kata anda matatago yung kota liman yan. Na kaya kung umakanaw siya kiyoto na may dududu iyan na liman yan si isagyang kota walala na tae. Kau to nayamana na miya katali umaw nagyang koto siksa wala diretso sabab si sagyang koto kapupuwalan yan si sagyang koto hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na malungan ang panakasan si ko mga hadis Rasulullah mga korek gungap puwala kaya mana na pikilang pagpakapliyaw na kaon suya mana na baya ginawang ka na isa na ano pa makapipiligro agyang koto ubatano pagkapawal so hadis Rasulullah ay tanod pagkataralbi na suya mana na baya ginatan.
Ikatlo miyali si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sagyang kayaman na hadis nagyang kutwa kataruyan wa man istajmara falyutir. Aman nagyang kutwa basa tanurona kapamangit na mapiyaw to mamapya marat abas sa kapakatanayan ugay na kagyuti karayagyan na yamanan na giyang kutwa benar na yamanan na pagusain asar pa na ditantwap ke timpalas na yaman na ya pugilay na giyang takagasabutawan na sabab sa gyuti yamanan na kagasabutan tanong na gina niningwas sa ang tanoron giyang utaman na kapamangit na pedanan sa yamana na suguan o agama tan o agama Islam. Pag mayroon na so kapamopo, na yamanan na dua susun. O diik, na yamanan na giyang kotwa tigitan o kapamangit. Na ato na ikukumano kapamopo, na yamanan na wajib. Miya ka tetiso tao, miya ka song sa disel, miya ka song sa ik, na wajib mo na giyang kotwa kapamopo. O gaid na kanaba wajib, aigbo. Itu dan tanaron. Kenapa wajib ayaman na igubu di kepakai ayaman na usar no tawagin ko ayaman na turun tanong istijmar ayaman na kapamangit. Ayamas mapia na mamangit dan sutaw na orian yan na mamupusaig na gina ni daw na niya na makatataralbi. Paganero na yaman na egunaw to, nada nga masikbu lagi ang kotowa nadis. Sang takyaw na bingaw sa ig. Na yaman na nasipang ukakaw na biron, na malabuda ka kalinisir. Ikadua makatutundugon sa taralbi, na igubu. Yaman na mas mapiaso ig, adi suka pamangit, o pakapkumparang ka. Na ayalas, nagyang kota kapamangit bu. So, anto na uno ni kapamangit. Anto na uno ni ipamangit. Nagyang ay manamiyalo si Rasulullah, nagilatingin na miyamangit su isar ka no, iliyampiwan niya nagyang kotoa, pugitan ng utanadis, na ayamanan napakagansaran niya nagyang kota bilang yan. Giyot ay manamiyalo sa gyang hadis. Paganero na anto na uno ni ipamangit, na ayami alway, nagyang kotoa ator. Giyot ay mana pugusar nila ang umasa Rasulullah. Sabab sa gito yung mana na kapakayanon. Ugain nakitak son lang-langwan asyay ayamana na ayamana na pakalumpio. Kagi ayaw wajib si iko yamana na kapamangit nagyang kota kalimpio si isa giyang kota asyay giyang kota inokita na yamana na nadis. Giyang kota kapalimpio yun nagyuti wajib. Nagyang koto ayaman na mapi antono ni pagalimpiron na kapakairo na usar na siya masa tanong na ayaman na nagyang mga manadil ayaman na tissue na isanan ayaman na dumada itapugusar no. Sabab sa upama ko siya sa mga city ayan na marga nakabumanug sa ato. So gito ayaman yan nakitak son so kalangulangan apakada taron si iko yamana nakapaka limpyo niyan. Upama ko siya sa kalasan na mapiyagay ng mga yamana na mga kayo nagkapakay asara yamana na di magarang kami anak ya paliangon. O di na mga raon nasarap mana di mo tapo makabina sa yamana na raon kaya man nagkapasangan ng sotaw. O si sa yamana na city naging nga mga tissue naging na ni dumaday. Ayasuguan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasa tawa magusar niya nanan na ayat tiga na kidi ayanon na yamanan na ngensar niyan subilangan yan. Ayamana na upama ko sutaw na pumangits ka niyan na ayawajibu na pukusan niyan na andamanay kalinis yan. Ayaman na kalimpiweron. Na ibarato ko na yamanan na ator na kumuas ka niyan sa tulawator o di na kaumanan sa kadakal. Na ikagisyanon ikaduop manawator na ikagisyanon na upama kumyagdamian sa ginawa niya na kialimpiwan na gyuti wajib na ayaso naton
naganapan yan ang makatalo kami beloy ay managansar na mininggulala naging kota Peter o Rasulullah asa tawa pemangit na beloyan yan agansar. Saya mana to nakanaba bu aya bilangan yan na talo. Upama ko aya kialimpiwi sa diyong taplimpiwan yan na miya kapatian masising. Nagunia mo magdama kiya limpiwan na aya sunat na ganapan niya na makalima. Natarma mo aya kiagdaman niya nun na miya ka na miyan masising nagubo ya mana na kalimpiwi na aya sunat na ganapan niya na makapito. So ginanima ang takatero Rasulullah asata waya mana na pemangit o di na mamangit na balayan yan gansa na kanabaya kanababugyong tagansaro na babuso talo di kaya mana aya pagkailay nagyang kotwa kakalinisi kakalimpiwi si saging kotwa say aplimpiwan nakalimpiwan na waya kelimpiwiro nagansar nagyutubo upama ko mana na aya kelimpiwiro na kanabagansar na ang ganapan niya nagansar kaparan yan mako agyang kotwa sunat na mana na miya dubli agyang kotwa mana na balasyan. Pada tanu dan tanaron nagyang kaya man nakisusugun si wagamatan agama Islam o di nagyapurwa si wagamatan agama Islam na pedini sa kalbu dan wagamatan agama Islam kakapa kaya matanaw ka sa diserto na daig na piperor ka Islam agyang kotwa mana nakaw saranga sa agyang kotwa wator na mana nakialupudanga datar mo migira daig na piperor niya ka maka tayamo ka kau to na mana na upama ko din ni perwa Islam na yaman nakia pasangan tan amay kakailangan na igabo ay man na di itano di bisute gito sa mga Yahudi na si Eko yaman na kinitunan nila mo Salaman na diran di yaman na nagpapag-isu-isu sa gito kapipi kay Reranon at tigiran na allamakum nabiyukum hatta al-khira'a pamana swatigiran so nabi niyo na inindo ni arkano so kalangan taman sa taman sa nga nakapamopo na iniindo ni arkano so ya kapipikirera no na bayamanan na boto da butadi sa kukuman wagamatan agama Islam di kaya manan na ipon sa kan nakapamopo na taman sa kalayan na bita dan sa kukuman wayamanan na agamatan agama Islam nato na ini sumbago Salman na yaman na ini sumbagyan nagyang kota ayamanan na ino sa iniyan ayamana ini sugu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aging kota mana kasuting ugain na piangan lawin niya aging kota mana na di pakai so ano tao paganeron na di pakai uba pamangit so tao na kalabatan so talawa ator ayamana na di pakai uba pamangit so tao na makatalo-talo niya masising iba kalabat yang tamakatalo eman aya diyang kaapagan na kaketarima na taman sa makatelo. Isa pa na yaman na napakaisaw na igira nagyang kota ator na malumalala na kapakay makapirami sisingon na kapakay. Kito mo to sa uman makaisami sising na isa. Kay kapakay manggulaw-law to amay kadagat to na wator. Na yaman na sikosabalaw na inisisingyan na sikosabalaw man na daw kanalisi na inisisingyan na minitong to sa dua. Na ayamana na aya pagitong ro nagyang kotwa ki pa ayamana nakapakasaga daw na isaw to ikadua na mga ikadua so ayamana na di ka pa kay wa pamangit so taong ang makadua-duo o pamako ayamana may to sunna di sa dominioron na kasukodan ng sumya kaysa o di na miya kadua na kailangan na maganap yan na makatulog ito ini sa paro Rasulullah ikadua ini sa paro Rasulullah na ubo pamangit no taong agyang kotwa ayamana natulan giyang tatulan na ini sa paro Rasulullah ba pamangitan sabab sa panganang kananan natigyan ng mga jin panganang kananan o mga jin na di ka pa kayo ba nga pamangitan ng tapangan ng kanira nga ayamana ka pa kaya kabinasa ngayran amay kaging kaya panganang kanira na tiyago na kasayamana na nadis padang panadi ka pa kaya pa na ipamangit naging koto taiya kuda yang taraus sabab sa panganan kanumambu ito o pangangaya maniran yaman na sumanga pangangaya maniran na begitu mambu ipanganan kanya so pada panadika pa kaya pamangit na sumanga siya'y ayamana na ada na misusurato na bahasa Arab ibaratnya na mga karatas na misusurato na bahasa Arab
Kagigian ko tayo mana na bahasa Arab, na basa na no Quran. Na mana na pag-adata naging kaya bahasa Arab na di kapakai, waya mana na bami pa mangit sumisurato na bahasa Arab. Mapia opman waya mana misusurato na bahasa English, udi na ba pianto na basa na may kagian ko tabasaro na mana mi pantag si ko tadam si ko Allah. Na di pun mabuto kapakai ay mana na ipamangit. So yaman naging ko tamang ang karata sa sasalaan na dito kapakai ay pamangit kagingon takap kipamangit no taon na mappakarundan niya naging ko tama na siya na isa sa paroto waya mana na agama tanwa agama Islam. Mauri pun Allah subhanahu wa ta'ala. So gana naging kanan na mana na ikatalo mi alir kita no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aging kanan na mana nakapelimpiwitan no si saging kay mana na pagpakalir kita no mga nadis nakapakayaging kanan na kapamangita tigtano. Gianan, yaman na makampat yaman na usayan tanoron. Gian yaman na hadis, na yaman na hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na gianan ni pada yaman na mga usayan yan, pada yaman na kasabot tanoron, na gian kaya hadis na makanggugunan na waisang kutuwa, yaman na kapya kapanganda o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay girain usayan yan na giang takukuman, na yaman na ipagkoneksyon yan si saging kutwa sabab. Emana ini sugu yan ang takapaguna bigo 25. Iraman to emana na tuturugun sutaw. Kuka orian mo kapakanaw yan. Kadin yang katawan. Inalun yan ang tasabab. Sabab sa din yang katawan o antono anda tiro gaging mo emana na liman yan. Pada penyaman na nagtinudan tano saging kaya hadith na emana na pedinis sa kakukumpleto wagamatan wagam Islam. Sebab saya makna na kalangon-langon na pisesukwa na kawyaguyag utaw na langon dinanan bita dan saya makna na kukuman para aturan wagamatan wagam Islam. Ipun saging kana nakasung sa desel na makna na taman saya makna nakapurian na langon nanan bita dan wagamatan wagam Islam. Saya makna na kukuman na ginanimbidan na makna mga pad ay makna na mga agama kaya makna na kapakaya makna na subuso sa lakaron. Iswagamatan agama Islam naging pamanasuki pengulalan utaw si ko yaman na agama niyan na sudun so yaman na pisesukwa na kaugit-ugitian nagkabaloy niyan utaw langon din makayon si ko agamatan agama Islam nagyuto maniman naging tatigiran na 24 kauras na langon simba gyang ko takawiyag-uyag kagi pa may mga ibarat yan sunga sa toilet na yamanan na sunod ikaw na miya bat ya kagiyang utapong bati ano na yaman isusugura Rasulullah giyang ko tayo manan na kiyasong ka sa disil kiyasong ka saig na makaukit sa giyang ko tayo nikidi ono Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapamo po na yamanan na maliw kapman na yamanan na batian kagiyang tapong batian ono Rasulullah gufranat udin alhamdulillah alladhi adhaba anni al-adha wa afani na yamanan na miya balay kong tagasun ka sa toilet na simba na yamanan na suga sa masjid, so mapianto na isuan ka, nang taki ko koneksyon ka, siguro yamanan agamang ka, pagkaturog ka man, na yamanan na miyakaturog ako sunaw Rasulullah, so gito yung manang tuwa di imbasaan, yamanan na mga ulamatan o kabadoyag yung kutuwa, 24 ka oras, so yamanan na tao ko kawiyag-wigin na langon yan simba, asar kami sungad chiko sunna o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balasan tanong Allah, langon sa madaglamabiyang, Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.